was going to send you, Maya. Here, the baby who has and so I had time. Oh, Debbie. No, I am going here. I am Maya. Oh, Debbie. Maya Namako. Because I am more Yamono. Mempe. Maya Namako. Sabrin, some for him, or Remy. Thank you. Anyway, you need fool you. Come in. Boy. Come in. Inti no ya me kwa de maya hani. Ade na boto ha na mo de begui. Na say e we no nka anke na tanki je samo furu huru mo. Ehu nyina na afure. Na de tanki no. Ya furu. Je samo furu huru mo. Ya hu nyina na afufu. Wale tanki no asa na o kana. Me ka ne tanki ne nsuo mo no. Why? Sa always no be ja some bi o ya kana say ututu mane sa ante na sa ta ya bibi high print me kan cha. Me say tanki na asa busa me say pole tanki. Anya bia me ka tanki ne sesu we. Ari na dia okay nti ye be dia we be dia kwa ye be nti ye be furu suru ana sa be dia o. Ura pipe no ma be ba be wura mu straight. Why? Na me do sa always nti na mbo achana mo horo. Like I said, no one say who young go watch politician. Yeah, me kind of makan. Oba mo horo mo pa mo. Who busan some phone and some phone mama no mo buafo. Abada. And I'm cry about cheap money, cheap talk, cheap food. Come on, for Jimmy, if you mama bro for Koraka. Fro kono ha. Wano ni ma bla no abla. Ja o kwan nyina tuatua. Bani dai. Ye ni amani uno no ayi. Wano wani mu. Wani ne ko se. Ja. Se upeli ya obre. Sana tie. Eja. Ajuma. Abusuafo. Said ye munyina monim no. Wo de hie mo biem. Berma Bediide GH ene yesane na de ahie mo no. Said ye nansan na owo set so ye adwuma ye koye ene wo mo a etwa sini ne bi ekodi nkita ho no mo kire kwan ye mo fa so mo de adwuma foforo kora e badwa so no adwuma ne kofa bai e ye Berma Bediide na sese ye nya ne ntie se sa behind the scenes ni nyina akogu YouTube e ye Berma Bediide GH na sese se behind the scene akodu ho no ma adwuma na nkasa e bada bai sabi mpani se ka akum ye gine kokko anum enu ti nene ya bomode ya pinchen no kokko panyi eja ya mu akwa ba biom ye buru me so me mu akwa ba yo we bi ahwefo nyina ehwe ye wiase nyina ehwe ye ye hunu se behind the scenes aba begu Berma Bediide GH adwuma na nkasa e bada bai kada chi ye di ka no machi awa ahwefo no machi awa ma Ghana ene Berma Bediide GH fans ni nyina sanse ye nyina ya yi obi no na momoso sanati na ma ya yi obi tinyankopon inshira wo mo nyina oye ne mpanyi se woti abo ne di na nke ense musa so sanse ni di ni woso no aja bo aja na nyamba ababedu pia sabra behind the scene ababedu we so won se convoy na moto di animu wow enchobo nsa ka bi na flag so nyi obi ala team na nado na emu na team Ghana mampanyi no correct me ke kam na kwa wie sei sanse se do musi ji metu mo Berma Bediide GH ho subscribe ni call fast every 10 say kakra o se bisumi nya fi wona o se bisumi di ye bibi na me de ma wo no correct ko pem se mpanyi si ade nam ene nam sanati me me fa bibia se ha meto e wo mu se 1+1 no mu gusu o mo hwede no correct na nso na o se me ye bibi sunku bi ye futuo asresem bibia ye de ewo mu eja na said ye okokọ boss yi sebe 1+1 no enti say we bai u beja 1+1 na say no so be saba mpanyi se nam dodo ense nkwa ele no correct eno beba 1+1 no so beba nti ni nyina na anyika se mba ko mu ne se massage she program foforo ko se da bia ameka o sa de foforo ba foforo kra na no so be ye eho no enche bia mepa ho ntoma na ma chele mo se no so be hwe no ha na no afutu se mewo mu no ete se Ghana flag eja ye da CP abusuafo ni ma menka we
sini no ya edit bibia ya se aye ho adwuma ya bibia yo me pese me busa wo wasem bi na ogina so no wadofo e kasa yo wan ene wonua aja se wunua no de ya na akoye den esansen kane na de anim ne se de onye ne firi yafunu mu ba ko na ye wunua nanso nei eniema bi ekoso na me ye hunu se da bi nya de onye ne firi yafunu ba ko na ye wunua na emom de obeye opapa na waboa wo no ono ni wunua adwuma no title da so no wan ene wonua title da adwuma so no wan ene wonua ene ya bibusa hwan ni wunua hwan ene wunua wo a wo hwe me wan no wonua no ne bravo da bi who is your motherhood you say who is your motherhood aja we be hu dictionary babe we kotoka international dictionary aja me da se abusuafo se de mpani kan ya ye di adwene da chi e be hwere suo fraw ena se be mpani se kasa tenten wo ho ya na entoponko ena kasa tenten so anofo mpam aha ne de mo besie na mo me kai wo wose adwuma na eba na mo hwe ho behind the scenes wo Berma Bediide GH no edin a eda so ene se hwan ene wonua fa kwa adwendwin mu sanse mpani se blekunam ye di ne show na sebe nyansapo ya na ye sane ne badwemba mo de hie mo biom mesane mo de hie mu epiao